mom Nyankopon ne hu kuku amasem enti wonya mama part no nye na adwuma Nyankopon na ahwe na otena se no hu so nipa so mesi odi medin ye adwuma memfrɛ na so osefata so otwe na so a odi na so twen be ma no so osefata nso so ye na adwuma ne ye adwuma na ne time ne so na obi akwa akobu atan oba bebu nkrofo atan a na ne wabu na atan se awura odi medin na ye aza ma so ma enti for now dey I will tell the people no say won forget ma me no wonya no nye na adwuma and this particular man no who say ewiase no wahu apia so ne obi nya ntokwa o ka asem a ebe hyew yale bi ni hu kro betimi aka de ayewo eme de ayewo din Akwaba shonko enkoma wa wo hwe mesabre e wo too much GHS so na wahala dwumadie e na ebre asonse musonfo munuaba ekeskapa mede eba ebebe somo na ebusuafo ene de ya me ne wo ekase ensem na circulate say ye mame eye evangelist mama part ne ba wo de no asigina ye de ama na asori se do de bepa dom na enum ne ye mame ekokote na asori na no wo che se de ne nso na asori no baabi empempe so adro wo mo di eyedwuma se de be ya wo bebie wode ne baba no ekoye no na chese dodo na ekase na chese nkofo mo kan ye mame nsem nyina eye entro nanso enna me no ka say evangelist and I say ye nua bema Manasseh the world changer wa babonten ama Ghana fo nyina ehunu se ye abaya na ye mame evangelist mama part edi nikoko pie mu wo sa dan no mu honom no eye ne baba dom nanso de na wodi sa abaya no achi no wono e na chese won kan atiasefo hu no take it to the Facebook no and some what they to it and on your say Agradaa Is Hot check bring back the beautiful soul of this innocent girl Cindy Adum Ensure. Oh, because of power and church crowd you let go of this lovely child and still denying to Ghanaian she is alive. Agradaa, do you have a heart of human being at all? RIP Agradaa last one Cindy Adum Ensure. Na enye no kwa wasanso the video e ka ho na busu enko hwe video ne emra ye ba ye beto aso. Sika gali udineti. Sika gali udineti. Sika gali udineti. Yo na ebusuafo se de mo amode mani akohwe video no eno no awoche ma chese sa abaya ketwa na wo ehonom no an Cindy enhira no wo no na wo ka no ho asem se wakunu eno nti se Ganafo wo mo agene ntro na wo betwa ye na di a wo de eye ne baba ba ko no bebe kire ye ne dia ene enye ono na wo ka e de ache Ganafo na ebusuafo ensem wenti ato nsa e de afre Empress Anna ye ne no ebedo eye emu asuko eno nti mo nkam ho na mema no akwaba Empress mo akwaba ye nua bibia bokode oba de na dum bia boko yeda Crystal ase na wo hwe ye Manasseh the world changer video dia babeto abonti aje se o magana fo hunu se still ye mame evangelist mama party ne ba no ya ade a sebio onka ti asefo ahunu wo kata eso no na magana fo dodo ne buza se mame no ne private life ebia yare wo ho yare etimi kuma kwada ontimi fa ensa no member tudwa na enu ntini because of hia nchiremu ntino wo mra no mememe chiremu na won kan ne yawo no etwa yie akua meda wase na machia too much ahwafo nyina asamba ko ameka ene se ewiase no bibia etimi esi but obatan etimi edi awomawu obi wo ho a owo ne ba ne ochena obewu obewu mofra 10 wonyina wobewu onya ba akonti eno nso no beka se nipa na chene Maria na ewiase na ye nam no ensem esi a wonte ase eno nti na Bible se na ebesi bia ye mfa seda ema Awurade esanse ono no ni mie wo ye ono no te ne wo ye ase ye nti nyame ase watese obi wo hono ma obewo nkola 7 ni nyina bewu ebeka ba akope ono so ebeka se ode ne mana ye sacrifice ana debi hu se ewo enipa sitene mu no onipa bia ye bewu no obi ane ne hyebre obi wo ho aye wo no obedi nchin be yesa 3 days pe na woko obi onye chiba sa obi won so a wanya 2 years na wawu obi won so obenyi do 1700 na no mi hu obi kura wanya 122 years what you say enti no obi ane ne hyebre enti hyebre no na betwe enipa edaache ansa na ye wo wiase mu aru yare a no so betimi age obi nkwa afi ne nsem this man here work as a mama part de ne ba akwakoye whatever it is no
I don't think say people are even paying attention to it because Shadi onipa no at the first place no na oye conform no or the neighbor sacrifice here so our man penning for and some of these ones no eba what you say ni kun kura before obe ware no na owo ba enti adenti na one fa some of friend bi no amfa nkwa yes sacrifice no na we na ode no eba be and same bi o no na say no work it's not logic what you say enti time owo akom no mu ni de ye who so the neighbor sacrifice. But and then now what convex no and then mom na ye who so then buy sacrifice na it shouldn't be so. What I will say to the people no say won jai eye maame no na wonye n'adwuma omo no who say nyame na afre no but I tell you omo gina ha wo betimi a kire say we de nyame na afre no we enye nyame na afre no ana wo de nipa ne kasa na be jeje no wo de nipa ne suban na be jeje no nipa ne tirimu asem ne kokua mu de wunim. Wonga yehu so called pastors ne reverend ni bishops na yehu say omo de omo firi nyame no ni nsuma mu no hu ne yakoso wo ho anase ne obe penti a kire wo na wo beto no eno na odi gina so aka se nipa so mesi de oye osofo papa we de osafata we de oye nyame adwuma na chese oye nyame ni papa da bi Bible ne say yesum nyame in spirit and in truth ni ya wo kokoa mu de na wo bia eni ho no mo no obi ehu ne yakoso no eno no suban ben na odan na di wo ho enema ben na ekoso wo ho what you say ye wo bi wo ho no mo a ono ankasa ne dan ya odam krampo no oye odi for pa but omo obi nra ne dem because e ho no ye ne privacy ni kokoa omo bi emma mehu na kukuo ma de anso na nya wo na hu nya me na mehu enya Ghana fo na ehu na mom nyankopon na ehu kukuo ma asem enti wonya mama part no nye na adwuma nyankopon na ahwe na otena se no hu so nipa so mesi odi medin ye adwuma men frɛ na so sefata so otwe na so a odi na so twen be ma no so sefata nso so ye na adwuma na ye adwuma na time ne so na obi akwa akobu atan oba bebu nkrofo atan a na ne wabu na atan se awura odi medin na ya aza ma so ma enti for now dey I will tell the people no say won't forget him man no wonya no onye na adwuma mu wonyina so and this particular man no who say ewiase no wahu apia so ne obi nya ntokwa oka asem a ebehyew yale bi ni hu kro betimi aka de ayewo eme de ayewo din I quite remember say yesusu no obi timi siri obi ka che so nipa so mesi di otwa e wo school oka say nipa no etwa epilepsy no I feel all of a sudden from a day going no obi ani sa boy no eni agro because enim say otwa etwere won so obi anso ni hono ma woka say etwere won so obefa wadamfo ensi obi asuro sa yare no se ne etie enti yakoba na sa no na obi etwe ne ho until say parent ba in na your free assembly clear no hu so na eyatem didie enti oka ne ebehye no and this man is just saying something na she mama part na wa reacting but I no interest ne ba no etiasio wawu and efa ho ben and no king e de akola ne beba dodo na e ka se de be ya Ghana for ebeje di anase se de wo de eye ne ba panyin no wo ba panyin no e ba bebeto abonten anase o de ne be kire ye na wo ye video no anka ne papa mu a se de be ya anka dodo na ebeje di se ye the Manasseh the world changer bi anya no kure na wo ka no at least wonye video na wonfa no enye den enkire na ne bibia etu entwa akua nyansamfu bia na wasa wo sososo obi wo ho na se wo jimi a e wase wugya no mode ni jimi e de ko what you say I will tell mama part say ma or ma way or ma mekasa obe prove a kire Ghana for he shouldn't prove anything to anybody nyame no ne no enya deal a one ne e dele na bra ba wo bobia no oboche nyame na nyame na be judge no nipa ntimi nje nipa be ma ne den nipa asa asem ya wo kan fine or the buy sacrifice o ka sa wo fa oba che na wo do ba be che wotimi fa oba nche no enti anya hwekrampo no ana okura na de 9 months o se me yusu na e fa ho ben obi ade na de ye ne ope obi ade na de ye ne ebeboa no akua hwe mama part wa ho amanfo embelieve no ese wa sakrampa because of say na ne niema na wo ye dada no entia yan hwa de e wo esuafo no mo Mary Magdalene no ye den no yo dwamanfo pa enso Abraham Mary Magdalene esesan ye no enipa nyina na gi ni di se wasesa even odi Yesu achi kura no people still think say esuafo na ewo mu no mema no kro ne omo deda oman di na ndi sa
What you say? Sounds na so ene ya friend poi. Abra no tata esuafo no eduomewu. Achi omo maya ye omo yaka de Nyankopon de ne nsa kan no. Na manfo still na e doubt. No munjini ndi. Until say onu hu say okay, edu baby no kan say Samuka nyame asam no kire eye Galatians for na mamon for so omo say omo njini. Mo de amon kan asam no. O kan asam na aka ni obeka asam no opa on for pa manfa. Owie no san so kan asam mo amuti asam no mamon hwe nipa na wo kan asam na kire mo no. Na embom no asam na eba no eno na fa. What you say? Enti no people should know say fine osi nyame afa. Nyame den saka was starting ministry for now. Yanhwe asofo akuku da mo wo Ghana ha no se emu ahe e na etimi na monten so evangelism e na me no kasa yi. Emu ahe. Enso mami we e bai so num so was kapa. Our cars ahodo pa. But mami we aba form so low to the extent say okọ rounds e preach the gospel. Enti mu amoya papa no. Aden na mo ma form ma me preach gospel no. Aden ti na mu nsi form. Every mo Lexus mo rose watch no. Mon fan to baby. Na mo men nanti street so. Enya evangelism. Mon kwa ghettos. Enya evangelism. Na no moti ho. Omo wa big cars. No omo wa big job. No na mo ni omo dele. Ene ye ba be hu mu amoje consultation fee. Mo to onyame asa. Mo amoya papa no. You are selling the gospel. Ama manfo ato. Na se ono no so na onya papa no waba. O se media me teni free. Enti wan ka be chusu ne wen. Obi apade ye free. What you say? Enti no ene obi ye kromfo. Ochi no kra. Ye wo bi a ogini di se nipa so masi de kro no wa mo. Enso e bia no wawia. But we be obi obegina di se nipa so masi de kro no wanya den wa mo. Enti no omo ngini ndi no. Omo fo omo kwan. Yanya ye gima me nso ni ne gidie ne nsesan ye edi no. Yenso ye bedi nachi. Jo yedi enkomo no eba eye na wieye no dodo na kasa anase wo mache o madwen e dia fa no mu hu ne se eye Manasseh the world changer all those se was we jai was expose asofo atrofo anase wo mo munye yi no no ankasa no ne nsakra ye na kame akwakoye se wodidi be ekobia ye a chese eye sika wo nkofo na ehye ne putupa ema ne ye eye anuoma bi yedi ensem ne esi ne se na wo hu no esi efa na do final words aka ho Obi oya hungry bulldog bia no unnecessary things no the pesca. Me who say this guy no no odidi ni nkwasi asem ho. Why no who say wa psyche nipa bi madwen hu say wo the fake news man crofobia no mo beto. Na omatua oka. Oba ye we expose no nkofo to ye. Enti no amanfo oto etua neka. Onye sika wo ho enu nti na ojimi saa no na emom no obani sie bia anim. Obani sie bia ensem fata se oni anim na ho no bete ne kankan. Yo Empress yebeda wase na ebusuafo also wadwen twe fansem yi ho anything for brabet your comment section like videos na share on all the social media platform as media ene equia sikapa makram